This is performance oleh Kuseri Remix.
Ladies and gentlemen, please welcome performance by
This is performance. Oleh Kuseri. Remix. Ladies and gentlemen, please welcome I Coment Kuseri Remix. This is performance. Oleh Kuseri Remix. Ladies and gentlemen, please welcome I Coment Kuseri Remix.
Dinai di pondok tiri, muda di rumah gadang, mengkotai hati dinai nan malam. Dinai di pondok tiri, muda di rumah gadang, mengkotai hati dinai nan malam. Janji indah dinai sesali, biarlah dalam hati membuat mati. Binaso janji indah dinai sesali, biarlah dalam hati membuat mati. Ladies and gentlemen, please welcome I Coment to Shairi Remix. Amelia, to make me go low. It's your eyes. Amelia, I'm feeling so low. It's your smile. Amelia, to make me go low. It's your eyes. Amelia,
This is performance. Udah lain kasana Remix. di luar gelap, di batin gusur. Mungkin Allah akan bergerak. Beracun di tubuh, cinta menjelang membunuh. Indakkah dihilang salam motor. Meskipun hidup tiada arti, cinta kau udah ada bintara di hati. Senanglah udah ada orang dapatkan hati. Untung baik tak tampak dinaiko biar mati surang di ulah cinta mendalam. Iya kau dah sayang, indakkah disesali sakit cinta melukai. Salangan di badan diri terlanjur sayang, nyata orang anggap. Ladies and gentlemen, please welcome I Coment to Shairi Remix.
Ladies and gentlemen, please welcome I Coment to Sairi Remix.
Mengapa itu bana tak dapat minta angki, sedangkan adik kamu dan sedang tahu hati benar cinta bisa ditahan dari Allah akan tahu tentang janji janji. Jika bukan hidup pada bacaan doiku, denai pun indah niyo membuang-buang tunggu. Walau kita beralih, kita mendoa saja, asal diharapkan Tuhan kembali. Lah den bau, duduk berpikir, lah den tungkui, den tulang tangan, rasa kabedo, kok balai sadang cobi ko pandangan. Usah mudah cari alasan, jika lebih kita ngopi, ada tiba sore undangan, sakit indah kadapi undi. Mengaco itu benar tak dapat minta anci, sedangkan adik kamu denai sedang taruni hati denai pun indah bisa ditahan dari alas 8 tahun rintang janji janji. Jika bukan hidup pada bacaan doiku, denai pun indah niyo membuang-buang tunggu. Walau indah beralih, kita mendoa saja, asal diharapkan di hati Tuhan. Ladies and gentlemen, please welcome I Coment Pusairi Remix. Lah den bau, duduk berpikir, lah den tungkui, den tulang tangan, rasa kabedo, kok balai sadang cobi ko pandangan. Usah mudah cari alasan, jika lebih kita ngopi, ada tiba sore undangan, sakit indah kadapi undi. Mengaco itu benar tak dapat minta anci,